chỉ bay ule mấy ni số mà nia tuần lai chu zoram ti liền ber mấy bậc hạt chu Guruji lệ music industry bậc hạt hop music in car boruak khi ani ome mi zo thalai ten kan du ron mai la bậc hạt banga zoram khovel deng chuak tu zoram khovel mai ni lovin mi zoram pon thleng po a atla te an ri eka an ron tui pui ve mai Guruji lệ hop music lam chu social media kal tangin anin bei tawak maya legal notice hial anti chuaka tunge dika diklo tazo kangle hop music chuan zai thiam kan la riat ngai lo Guruji chu nang nge yini ti hlamangin mi pui hriata an ron pho chuaka ni kha aron lar thut ani ber maya in rem na fel tak nein an thok dun tura mi puin kan ngai lain anin kara buaina achuak tatlat mai Guruji chuan he atla atang hian hlok na atel lo ni in a soya ma se hop music lam chuan anin rem na ba ka sum le pain an tran pui ni in an soi ve thunga anin kara hian larin moi alo ta jep poka Guruji hian poisa amamo awangin hop music ne na hian cheng sing ni le sanga zet adil tira hei hi hop music lam hian an penge ni in an soya ma se Guruji hian poisa hi adong lo ni in a soi ve thunga thu dik hailan angai ta ani ber mai Guruji hian Instagram live a hop music lam dem na thu hi a soi chuaka a thu soi hi greenery mix video YouTube channel chuan an upload ta channel dang point an ti chuaka hei hi du lovin hop music lam hian legal notice mangin in soifiana anti chuak vele thunga ni legal notice hi Bilaram enga en associate law firm and consultancy chuan anti chuaka Guruji hi Instagram kaltanga legal notice pet ani atanga ni som ran ma a in soifiana ti chuak turin an riatira hei ba ka hian larin moi chu Guruji poisa tur cheng sing ni le sanga chu ni som chunga peturin anti boka YouTube pa Guruji in soifiana video upload tu te chu ni som ran ma nge ya pai delete turin an riatir bokani heng hi an zom lawani chuan atul angap malak zuiani tur thu tarlan ani bok hetiang kara hian tunge diklo bera tunge anin rem na anga umlo ti chu riat thiam har tak anita a thu dik chu alaron lang mai tura ngayang hop music lamin legal notice an pe ka chuan ti hian tarlan ani Bilaram enga en associate law firm and consultancy legal notice an pek te chu malsom kima stage name Guruji residence of Chaltang Aizol Mizoram larin moi care of malsom kima Guruji residence of Chaltang Aizol Mizoram greenery mix video greenery YouTube channel White Wolf Gaming MLBB YouTube channel Strawberry Berry 5220 YouTube channel legal notice office address near Ebenezer Hospital Chonpui Aizol notice receiver Kaklain Kelal Machuana residence of Chaltang Liliveng Aizol Hope Music nei tu in min roi na le min ngen na angin he legal notice hi ka pe chewa lo zom ngei turin ka riat tira cheu pakhat na nang notice receiver number 1 malsom kima stage name Guruji hian ihlaphwa nang nge yini ti chu ka client ne na hian audio soundtrack recording le thil dang le music video po ti saka ama buai pui turin tongka inin berema ka client po hian i talent te amuin midang tam takpo alo pui to thin angin nang po pui che arem ti ta ani chumi nu chuan ka client hian audio hi nangma ne na tanga sum eng ma po phut lovin ati sak chemai ba ka music video po atho pui larem ruata bili wifa asut tir boka he music video asiam sak ma che hi ati felman sen so po ilaka tangina phut let lem lo bokani hetianga audio le music video te hi ati fel sak nu che hian ka client kelal ma chuana hian ama YouTube channel Hope Music
subscriber tam tak lo nei sa to na a upload mai aril ruk thu a soi chuan nang point irem ti in idu zok thu i hril bawk ani ti chuan nang mangen na le rem ti na angin ka client hian he i hla nang nge ni ti a produce sakta che in ama YouTube channel Hope Music a ni som ni pani thakwa sang ni som ni pani khan a upload ani tin he i hla hi a produce sak che awangin internet streaming platform danga po ka client hian adu anga da turin irem ti vek bawk ani wan nei thak takin he i hla ka client in a produce sak che hi Mizoram pon thlengin alar ka viawa ka client po hian ilaka engma phut lawa ama sum senga engkim abuai pui sakna chele a produce sakna che sen so po he YouTube channel atang hian a mu let mai pi alama sum enge mozat po a mu ve bok ani he a YouTube channel atanga ka client in asum mu hi nang mal som kima guruji hian engma chu theina inei lo ti le ka client nen hian agreement achunga tongka a inin biak rem na bak po in nei lo ti chiang takin i hrebok ani tin ka client kelal ma chuanan he music video la a produce sakche ama YouTube channel le internet streaming platform a upload atanga suma mu tura chanvo inei ve turani ti in engma ka client nen hian agreement dit po in siam lo bokani hetiang hi thilom dan dik tak ani lain le ka client hian cheng khat ma pek che abat lo lain he i hla awanga ama YouTube channel le internet streaming platform kaltanga asum lak lu atang te hian i pocket money le imamo then khat te phuruk nan apeve hial zok che ani tin i bank account hon nan poisa apek sak nu che in cheng sing khat le sanga a deposit sak le bok che mai ba ka i mobile phone iPhone po alei sak le bok che ani tin i thuam no hak tur te po alei sak nual bok che ani hemi nu hian ni som ni le pani thani sang ni som ni pathum khan inute i nia ka client nena isoi lalrin moi legal notice receiver number true chu ka client kelal ma chuana nena hian itirin cheng sing ni le sanga tal imamo hle thu na sat taka isoya wangin ka client hian idin mun that hiamin he poisa sing ni le sanga hi larin moi legal notice receiver number 2 kaltlangin ni som ni pani thani sang ni som ni pathum hian asum fine alo pe bok che ani pani na hemi nu hian le achunga soitak anga ka client hian du sakna ichunga alantir mek lain engemo soi neu neu inai ta ka wangin le ka client in adu sakna chepo haider luin ama ti mual pho thlenga iwauta ka chuan ka client hian ama YouTube channel a ihla a upload po chu a private ve tanghal bokani pathumna hetiang hi thilom dan dik takani lain nang notice receiver number 1 malsom kima guruji hian Instagram a ni som ni pariat thali sang ni som ni pathum khan live video siamin ka client hidik lo taka puin ihla atanga imu tur poisa royalty po pedu lo che anga isoi mai baka isum mu ve tur te hi za in ai ruk sak che angin ipu chiam maya he i live video hi mitam takin an thlir nge ani tin thil tam tak thubel chian dol lo le do tin ka client hi ipu chiam boka azawai chuan he legal notice a hi chuan karon soilang vek lo mai ani he i live video wa ka client ipu chiat na hi nang ni notice receiver number 3 4 le 5 greenery mix video white wolf gaming MLBB strawberry berry 5220 te hian in YouTube channel a in lo upload ve le boka mitam takin he in video upload hi an thlir to bokani palina achunga ka soita in thil ti dik lo wang hian ka client kelal ma chuana hi midang mit mu'a in ti ming chia in music industry a asung don na po na satakin atlak niam pha mitam takin ama anrin lo pha hialani chuwang chuan he legal notice mang hian an nuaya karon ta lan hi
lo ti zom ngai turin ka hriat tira cheu nang notice receiver number 1 malsom kima guruji hian instagrama I account na ka client kelal matsuana le hope music nen laka ngai dam dil na illegal notice ka pek chu ani atanga chiara ni som chung nge in I post upload turani pani na nang notice receiver number 2 larin moi hian malsom kima guruji poisa tur ka client nen atanga ilo don sak chu ilo pelo ani chuan malsom kima guruji nena hian pengal turin le ipenge yani ti lanna receipt evidence chu ka client nena illegal notice ka pek chu ani atanga chiara ni som chung nge in I thon ipeturani he poisa cheng sing hi le sanga hi malsom kima guruji hian adong lo anga ain soyawanga hetianga ti tur chi a hriat tirini pathumna nangni notice receiver number 3 le 4 le 5 greenery mix video White Wolf Gaming MLBB Strawberry Berry 5220 te hian in YouTube channel malsom kima guruji in Instagram alive na video ka client hope music apu chiat na in lo upload hi legal notice ka pek chu ani atanga chiara ni som chung nge in pai in delete turani pangana achunga ka hriat tir na cheu hi in zom lo ani chuan ka client hian keima kaltlangin in laka criminal complaint ko ta file in nemo dan noya in laka ma alak theina anga atul dan ang zelin ma aron langal don ani ti ka hriat tir cheu ani bilaram enga advocate aizol mizoram MENGA advocate ti in legal notice pek ania heti lai hian IG the Mizo observer chuan status lama he thu hi aron mangvele boka kan chiar chua kange malsom kima a stage name guruji hi kamu chua le kathan kaduat kachuam ka fapa ang tho thanga ka en ani hi hope music ten legal notice an pek chungchanga hian soitur ka hreve treu ama dai to atang khan ka thinlung antina to malsom kima an chi dan affair lowa adik lo bok chuta chapa legal notice an han pelet lo zoka personal taka an notice pek po du tok lovin anei tupa emoni khan Facebook te an la post vel zuya ate takhiana mi chan haite mi helpless ngoi te hetianga ti du hi chu an dikemo dikloemo kangai sang lawani e an legal notice ringot po kha ka hriat pui china counter na tur ka hretuar send message heng mite berte chunga in ti hi pathian chunga ti in ni kai zon na chiat pha in ti tu mi zo zai thiam hian nge malsom kima awangin dor lo pha cheu thin hrit cheu le tunge in na recording ti thul pha thak leirol music industry a dai hriat nei lo be seina ero sang tak nei chu anun in ti chawek a mental health po asan lo sa nen in ti chiat bel vek boka mental health problem nei ania ti in tlo khal nan te in lamang zak mia lo zui kan ngoi renga wangin hrelo kan ni lo malsom kiman ngoi turamin du awangin kei chuan adu dan ka za sak mai ani legal notice min peve donem ti in damizo observer hian IG lama status aron mangve bok kani hetiang te nuai hi thukal dan ania keini chuan tunge dika diklo ber ti po kan khathiam velem lo amai ro chu tun lai ti tam ber ani awang le heng legal notice anin pek dan vel te hi mi puiten chiang zo kan lo khiat ve theina ti in kan ron ta lang ve mai ania tu te poyemo soi kan tum na lamani lova tin tu te emo kan tran awang le tu te emo kan tran lo awang lam thil po ani chuang lova tun laya mizo ti tam ber pakhat ani me ka wangin chiang zo ka kan hriat theina ti in kan ron ta lang ve ani e tun lai khovela chuan dan kan leklam ta viau ni in mizo te jinga po a hriata hetiang hi thil ni dan ani awangin eng konga po kan film khur hi apoi mo tak zeta in ramna siam ngai thil ani phei chuan zia ka da thapa thu hretu nen lama
thil kan ti thin hi apoi mo tak zet ani hetiang anga rin lo taka thil akal chang hi aum fo thina chu wangin kan malam hun tu man kan hrelawa midang tenen in rem na kan siam reng reng hian kotin min hriat pui ani lo poin hriat pui tu tenena zia kemo record emonen thapa kan in rem na chungchang te hi kan da a kan siam thin apoi mo tak zet ani an nuwa buaina aum le changin tunge dika dik lo jok ti po hriat thiam te a har sa thin ani tin kan hriat thau angin kan ngai thak ta kang khan hop music lam le guruji te in kar po a chle ti a hriat renga he thil hian an in kara thil thalo jok hring chuak lo selangin in rem le se ti hi kan du pui tak zeta tin guruji po hop music awanga ron larani ti kan hraiveka chuti rual chuan guruji po talent thatak nei ani ti kan hria a lar zual zel se ezon nan mang se ti hi kan du pui em rualin hop music te po an ezon na ve tho ania an ezon na hian chiat pha lo se kan du hle ani ti kha kan han soi tel ve du bok kani